katika miongo 35 notondo nina kwa dha nina swokethia na ngwete mathangu elingwete thangu ya The Standard na thangu ya The Daily Nation twambisi no thio we thangu ya The Standard waite Raila Health was 90 nikau la umilile katikati wa chama cha ODM na chama cha Wiper kikonetie uima wamwe wa Raila Odinga kana ndongo ya chama cha ODM uthungi withanguni ye ya The Standard nobo mawo makonete athukumi gilina na maana muunza alainde mwogo tunamata na kwasia wea ndeni wa sekta ya sukali vande ya Kenya tukusisa na wodio wethangu ya The Daily Nation wandikitu revealed kana inde nibo mbukie kana driving schools nisiende kwithwa na scandal ningwithandi kuelezea scandal yilikila udhukumini weva na inde mawo asu ma health ya mundu Raila no moindi manenganitwe ndeni wodio wethangu ya The Standard The Daily Nation tambelelie nethangu ya The Daily Nation page number 2 inde ni mawo makonete koti kana mea order sia koti la koti ya umia order kana ya umia otu indebe maundu fulani ala koti ya umisie na metha me ignored kana moswo no vuthu na mayatiwa na indi thangu yene yonanite maundu kana ngelekano ya maundu amwe verdicts imwe ila serikali na andu amwe particularly maindeni wa serikali mavuthiisie orders ila cianenganitwe ni koti vena koti serikali ibinda yimwe ya ignore matuko 13 ma December 2024 koti ni ya ignore kuungamia kwa demolition ila siendeye na evictions ila siendeye kuyanga likonisia Nyamavila Kayole ona kau koti ni yaisi kuikatwa iwe maundu tasu serikali ndia alikelela kana ndia alikelela kuikitha kana demolition sisi ina atwa iwa former president Uhuru Kenyatta nake tukana ni wavuthiisie kuthi kana order ya koti ila ya mwenda aswe in 41 judges kana bitukithie majaji miongwena na umwe nake former interior CS mundu Fred Matiang'i pia nake etuka kanani wavuthiisie orders ila sia wendeka etikilie miguna asiokethie that is in December 2018 na pia February ya 2018 na serikali pia ni avuthiisie orders ila sia direct ya restore suspended TV channels inya ndani yu ila principal secretary Torome Saitoti ula wathukuma ndani yuta defense ministry ni wa disobey orders kana nda itikila na utua koti wa kwiba musuma kana family imwe ila yanenganite kitheka chayo kusilikali itumie mwakane wangilile na thandatu na indi mavosu makonete mauti wa makoti alama abuthiiwe na indi kindu kiu chaete kwithwa indi bena maubaluku maundu ma usili nundu akwithwa ila koti ya abuthiiwe maundu ala umiti otu indi ni bethe abena insecurities katikati wa Kenya kana NND Irangu ni yu ya kele indi mondo makonete andu muika katika tuwa 15 years to 29 years indi metuka kanani ukono mono ndeni wa kweyumia dhayu kwanzia ya kweyita na indi kuituka kana maundu amwe alama keto tumandu muika malika ndeni wa kweyita kana kweyumia dhayu kwanzia ya kweyita ni maundu metu wa romantic relationships maundu angi ni kwithiwa indi wena difficult wena alama womu mako transit kuma mundu wa muika akalikandeni wa uima kana adulthood indi be maundu ange mekwitwa depression be maundu ange makumanda fame kana kwa mundu akwetha ni wisikie na indi be na financial hardships kana kwa iwa ni mbesa maundu ange indi kwetu kana maundu mechange oni kwithwa bena unemployment kana ndo asuma mwika maina mawea bena la social pressure bena burden ya kuprovide kana muhiyo mwito muno wa kwitha nimeusubia families sio na pia family members na indi kana kwitha matona kwitha maende kuitithia mundu wona nundu maina mbesa makesa kwithila mena mathina maingi na maisa kuamua kweyumia thayu andasuma mwika metuka kana pia no mesila nthi ni wa stigma
ila sumite family ni sio maundu ni mandeni pena institution ingi ila ituma ende methwa me isolated nundu wa kwithwa pena maundu me mabinyia kuunde na mayenda kumaweta nende kiuki matwikithia ende methwa me akuniku muno na maisha mavwasuno methila ithanguni ya keli ithanguni ya katatu ende ni orders pia motu amwe pana mundu wendie kotini na akulia koti umye mwiyao nikenda Nigerian umwe with it mortuary na ataitwe 8 million shillings etuwa kana ataitwe 9.8 ila waimu na yesa kuikali kukua na aiwa mortuary na yu mwana wa Nigerian usunu waindie kotini na kuituka kana katiwa 9.8 million isu mota musi ni maumise 1.8 so bena balance isu ya 8 million ila matuikie ni mailete kuiba lakini koti wa order hospitali usu wa Aga Khan ulete muyusu nikenda uende ukadhikwe Twethanguni ya katatu na maovu makonete CS kana minister wose seiwande ni mundu Kipchumba Murkomen na kenda waise kana ni maende na pena plans sia ku upgrade ISS ya polisi sikiwe CCTV cameras na ndi masitu ikie kana nungu isisa kisese cha polisi nikiku na nimbomboku nundu inge sia kitu bindane ya colonial era na ndi kwa tuka kana penela model design ila Murkomen nayo ya ile tokwithwe kiatiwa ila isese ya polisi siende na kwakwa na ndi akolile ayumbe kana no mind gauge ye nikenda metho maki utilize kana maitumia mbesa ila sia NGCDF nesa nikenda ndeni wa ilo yesu matome kwitha ma upgrade isese sia polisi tekila nile nayo thanguni ya kana ende ni mwovo makonete ila clash kana kau ula withiwe twase no ndeto subilile katika tiwa ODM na twakito chama cha Wiper nundo no kikonete o Kalonzo na indi kuituika kana ikonete uimawamwi kana health status ya mundu Raila Odinga na indi former spokesman wa Ruto mundu Onyango ICA kana no tudile muti opposition ateti mangalikoni ya ulei nundu wa kwithiwa maende na kupedal kana kuania kunyaicha ngewasi obungu kana fake news kukonia health status ya mundu Raila na inde nake Wiper Party Secretary General Isaac Kanai Kalonzo ndeba ndo kumilela ndeni wa rumors isu ikonete uima wa mwe wa mundu Raila na inde kuituka kana pena reports ile siende na circulate ndeni wa social media ndeni wa weekend ye ebitie yase kana former PM kana former prime minister no komete sibitali umekuya ilobi aileana na ndeto yi ODM mailena na ndeto yi maise kana ni matolile pia muti opposition leaders mayasa kana mende na kwe konia kana kwe engage ndeni wa disinformation campaign nikenda mambe okay mana nge mundu Raila na indi kutuka kana idhango yenu yona nite kana mundu uto wa Raila batuku miongo eli January 2025 nwabikise miaka miongo nyanya na indi mavu wasu meo idhanguni ya kana idhanguni ya katano ende ikonete kana iandikitwa why many ex-African presidents live in fear kana kitumikila kituma ende African andola mai atongo kana presidents ile betani ya Africa na ende mati ya kana mamu ya wiyosu mekwe kala na wia no sio wisome usiseme kala na wia niki tuisa nayo dhanguni ya dhanda tu ni mavo makonete mundu moko itwa Erastus Mwencha na ende yase kana aumete kwithiwa Hadsboy kana kamana kanini kala kaithasia yase kana edha wake ni waandikitwa na sungu na ni watiye yake aende akaithie na ende anengiwe ya wako ithia ng'ombe na malondu na pia no waimami undani nikenda aimembemba sogam disini omwe malu na pia vegetables kana maundu tamba nyunyi nikenda maisa ila mebando ni bau ni wasie kalanga muno methengi na brother ake eso kwa majoin nawe brother ake tu soko kwa kwikala kumusi aende ake kale musi nikenda asome asioke kuya musi nikenda asome na inde wenda ona kutakiso kumu affect but na wasie tikila kusioka skulu na omunde story yake nitimene ngetwe dhanguni ye aituka kana ni senior economist na inde matuwete kana dhanani
I think oni maketha mainenga ne ngewa yake kuma au mwaka mwana kandithia yeso tuika senior economist profession yake yende ata mavasu methanguni ya thanthatu nethanguni ya Monza ya The Standard ithanguni ya nyanya ni mavuma konetie Kindiki Mudavadi kwithiwa my face litmus kana maendeleo na kwikigwo kithimini ahead of 2027 elections na ende kutua kana DP Kindiki Edete muno aikutwayesia maundu ma campaign kuya Mbere North atianie na CS Geoffrey Ruku naende kuituka kuya malava na ke prime candidate secretary etuika kana against DAP candidate ula wende no kwato kwoko ne mundu na tembea mavwasu no mele thanguni ya nyanya ithangu no ya nyanya ende bombo mabakonetie andu ana alama tito ni thayo ange miongo 34 kana 34 o yutu na mesi vitale nundu wakwithiwa uwa kolera wende na kusamba ku yenga likonesia county ya Narok naende kutuka kana isiulambi nye muno ni kifio cha Kilgoris Central bena Shankoe na bena Loglorian ilayo kuya Transmara West naende kutuka kana county government isu meyo ngambise kula food hawking kana la andu batembea matete maliu na mahotelini kuna mahotelini momate andu naende ya sia kana wemia orders mahoteli onde na pia entertainment venues mabingwe nundu akwithiwa ni mama ende na kusambaza maweu asu kana kolera niyo yende na kuoneka muno nthini wa isio isu mavwasu methanguni anana ithanguni ya kenda indi ni mova makonetie bitter irony na indi nikutuka kana silikali ibina yemene yaite kana ni kulikila sekta ya sukali neni sauwe lakini o yukutuka kana andu 4700 nema tona kwasya mawuya mo nundu wakwithiwa sekta su ndiende yenesa naende kuituka kana bena casual workers 5,000 alama make expect wa pia malose their jobs nundu wakwithiwa pena plan ya kudeclare job redundancy ndini wa ndini wa Nzoia Sugar Company kana company usu ndini batangaswe kwithiwa bena andu matona kwasya mawuya naende betuika kwena casual workers asu 5,000 naende yu ni ironical nundu wakwithiwa kwa tuiki silikali ni kulikila sector su isaubie na yutu nena kwituka kana pe andu matona kwasya mawuya na tia andu ele ni 4,700 o katikati wa angi mwa undini o thanguni yu ya kenda ende bwa mwavuo natembea utamisia Ruto you will not stop my Western Unity drive na ende numutulile muti nundu wakutumia natembea nutulile Ruto muti nundu wakutumia state agencies mamu intimidate kana mamu vuthesie maundoni alo kweka na ende yasia ndini wakukwato kwake kulona kwatu tuwa yumituke aikonanwa na corruption yasema nai part kana banai maundu amwala unakonana wa namo nikenda aungamwe kwithiwa aende na champion kana kwotho ya unity na maundu ma development kana maendeyo andoni ma Western Kenya aine na kuwe na Bongo Mumias Cultural Center kuwe Matungu Kakamega County natembea ICA kana vai any amount of intimidation kana ona abuthiswa ata wendesa kuungamia ukundio wake nikenda witheni wa unite and ma Western muvwasu nethanguni ya kenda tisisie katuni kaithanguye kasoletwe musikali ebau akwete huku nene na yandikitwe OB musikali asoletwe bau akwete thanguye nene yandikitwe OB alafu bena chu chake echu kiko na ni akwete OB the real wamwene nukuoneka akwete ebuku yandikitwe OB but chui chake kikuonania andikite kana ebuku yu yake yandikitwe OB akwete yuni thangu ya The Standard tesise nayo ithangu ya The Daily Nation nindi na utabia audio we thangu yu wandikitwe Raila Health Debate Stars Political Scene na ndi na kwa na mwawo makonetie uima wa mwe wa Raila utuikie kana nunaendie Friday lakini kuituka kana andu amendeni wa opposition ni moma kete kulikilela makasa kana Raila ni muwa na ndeto ingi mbingi bau na ende wetie muaniko kana ngusaniswa katikati wa ODM na Wiper. Okay, teni kengo tutisi thango ya kele na yo yaandikitwe terrorists
spies kana indi maundu amwe ala maendeye ndene 1998 na indi ni makonisie mundu kwitwa Alan Madoka na indi Thomas Den Madoka na indi tuka kana athukuma ndeni wa internal security na indi oma ilete maundu ala mamuikumbelile ebindane yu na indi sakutio wea na indi mavuasu numethile thanguni ya keli na ya katatu tusise ithanguni ya kana indi ni muvuma connect approbe kana indi maundu ala mekumbilile NTSA staff kana athukumi ala mathukuma ndeni wa muviosu wa NTSA kana National Transport and Safety Authority na indi kutuka kana be email ile ila si alikile mwini wa April mwini wa kana na July na maite kana deputy director umwe niwe thiwe akonetwe ndeni wa bribery kana indi kosa ibaki ndeni wa kukuma kula kwa million of learners in driving schools kana indi kwa kubeje elete undu andamo methitwe maiko nanwa ndeni wa kosa ibaki thamu nunu kwenda driving license akaenda akanenga examiner wake mbesa nikenda amubetithie mutiani na ndo yithila nundu wa kwitha tu na ndo ingi matesu twangali lakini mena driving license indi yithila kindu kene kitumie bethiwa muno vena mbanga mbingi cia lelo ona kwithiwa andu acio kana masomie na mainengwa driving license maundu tasuma mbanga indi methiwa matekwa ithanguni oyu ya mabwa suma ithanguni ya kana na ya katano indi ithanguni ya katano indi be mabwa connect Gideon Moi kana kanu chairman Gideon Moi tuka kana kwebinda ya keli ni wa lose battle kana indi twase ndana succeed kukwata kana kwithiwa aisinda ikwani yela connect a 40 acre parcel of land kana kideka kiucha 40 acres kila kingalikoni sia Nakuru na indi kuituka kana Nakuru Environment and Land Courts ni mana dismiss ye application isu nikenda ma stop kana application isu kwa sasa kana elders alama Chepkeres clan mayailete kwithwa maibenwa kitheka kiu mundu wa kwithwa kina illegalities kana pai mwe wetikilete mundu Gideon Moi abene kana ose kitheka kiu cha clan isu kwitwa Chepkeres silikale neni continue likile na ya dismiss application isu yake na kwa mundu Gideon Moi alus bidesu ya kunewa kitheka kiu tusise thangune nayo ya thandatu ni mavoma connect cash stab schools kana inde mundu migos kana education CS aise kana okay alimu anene alimu mambie kwa sekanae baimbesa sianite skulu ilaitona wakutuma meka mutiani kana mbese wesi skulu imatone dia kweka mutiani na kana mbese isufizo noko wa materials kana equipment ile si utone dia amanyewa kana ile amanyewa maito kwithwa maitumia thini wa mitiani na kana thina o persist kana o kuingibanga amanyewa me force wa kwitha maisha ya equipment na asa kindu ni unfair to the candidates na indi kutuka kana Kenya Certificate of Secondary Education exam ikambea kana KCSE ikambea matuko 21 October na indi iriaso ikambea October 17th na indi umigos no nengiwe na 10 days nikenda aikithe kana SSO ina ya verification yendeye ni ya thela nikenda mutiani wibika withiwe baina maundu mabwa tamwe kubingisa mutiani idanguni ya muonza no mabwasu makonete ODM and Wiper in war words over Raila's health mabwasu ni na unengelelia na no sio ukosa idangu yuke soma page number 7 Mavangu ya muonza ndi mwavoma konete mundu President William Ruto kwithwa I propose kanai bese ilesa infrastructure nisalita kwithwa itumeka kweka milati yo kumeta mega projects na ndi kutuka kana niwende na ku set up fundisu ikwitwa ya infrastructure nikende support local financing for mega projects na indi asa kwa na President William Ruto asa kanaye nibethi twebe na wo mingi muno ku raise mbesa cia kuyana
sia kwika infrastructure projects na ende sia ni projects imeta Malelu na Masilanga na ende asa kwa bunda ya samuno tuthitwe tuisawia Malelu mesa utu wa mestol kana matema thelu nundu wa kwithiwa baina mbesa cia kuyana cia kuendesha Malelu asungi na makathele na ende ainena anaisie nukulika kana nukwithiwa involve members of the parliament nikenda mindos proposal isu ainena kuweka thelwa in Igembe Central ngalikoni cia county ya Meru ibindane yemwe ande ni wachathike mwe cha uthaidi president anaisekana na 40 billion shillings ila si kuendeka nundu wa kwithiwa projects imwe tasiake wo ndeni wa county ni selete kwithiwa itumeka nikenda sailie projects yake wo ndeni wa county na yet the government kana silikali kwa oyu ni security kana ni yumbaniti mbesa isu sia the whole country 40 billion siendeka sia water projects na ende ya sekana 40 billion isu na sio na silikali yumbaniti nikenda ya ile the mega projects vande ya Kenya na ende kwa na president the best isu kuandika sa infrastructure siendeka nikendai site the silikali ku implement Malelu angi meu kana project ingenzao sia Malelu ite the ya Kenya kugenerate 10,000 megawatts sia silikali onowo no tulile opposition muti nundu wa kwithiwa my fuel kana mayo the negative politics kana uteti wa mwaniko kana wa kubwa silikali ayasa kana oyu tetene muno kwambesia maundu ma campaign na ndo no inde president pia no tumia a warning ana no misiokani wakwe hospitali ila siku kete kwetia a Kenya mbesa oila meyandikithitie ndeni wa muvango wa uiti wa SHA na Asia ende yulo kusa kwithiwa no kwikata no kwoswa matambia mamea itangune ya kana ende ni mo makonete corruption na ninde ni scandal ila yende ni wa muvya kana ndeni wa fertilizer plan na ende mavua su no medile thangune yu ya nyanya tusisie ithangu ya kenda ithangu ya 10 ende ni movo makonete utandithia tisisi ithangune ya 12 na tisisi katuni kwa monde ithangu ya 12 ni movo makonete IBC voting technology security and scrutiny kana indi seso ya IBC na machine ile ikatumika na maundu kutumika ma technology ni maende na kukunikilwa kwanziela ya ilite na ende bena anakuru based activist etwa Laban Omusundi no andike ye IBC aima challenge kana nima ilete kututa vyae kila maendesie kana status ya system usume kwethiwa maikitumia security wise ayasa kana I raise concern kana ayumilia kiyo chake chaka nae technology ila IBC kutumiwa no either manipulated kana no kundu ito na kundiki ndisi kwa siata lakini ito na kwethiwa indikilelwa ni spyware na artificial intelligence neka affect 2027 elections kwa ni maende na scrutinize komisia yesia kana kumikunikila muno nikenda withie dika affect usakwani wa 2027 katumika thangu ya the Daily Nation page number 15 na indika soleto isiwa yu in the streets nando ningona igwa undumwa yuwa mbingi masoko makakuwanwa ni kiwu bongali ngosone la kuwe konane kiwu kibikite katika teki kabweka ndia ngona nisa ni ewu bakubwe kiwu kibike katika te na beo nambasi ebumbe ikuite ando na kiwu ni kiflade ite all over masobana kwa nimekuone kana takata konge na mbwane yende na kuwa alafu be na abort kana isiwa yebo yandikite hail abort courtesy of Nairobi's poor drainage ni kwate yusiwa yende niyo and maybe you tell sia and maika kuweni kiwukiu ki Ilovi na ende makonete the poor drainage ila yingalikoni sia county ya Ilovi usunu wa mudia awo kunikili wa mathango na ende museisa mwendwa ngoya kana tunengelela sia mauvo ao kwa ukuve na no usende ukeyose mathangwa ele owiona evinda yaku nikenda usome ukwatie onesa mathango masia ata nenye ndito wa Caroline mweni wa muteti ndeni wa kuminukililia kilunguta amuka omunde tida tinena nisia uwo kana condition imwe
yita wa cerebral palsy yithito ya laminga na muno indi ikisumbua Kenya no kwetha maikuelewa yuma ba yalete kuitwata kana ila mwana wakwatwa ni condition isu cerebral palsy ailete kwithiwa akikata ni kule ndukathivasa nikenda unena ni usu withiwe wotethio kwa kundukathivasa yitu siokethetie